Ona thengia wa ngeithi gatagati ka mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na mutongoria wa kiama kia uregani Raila Odinga iria cianyihirie urugari wa uteti bururi-ini nogukoretwo na ngarari gatagati ka ateti a ruriri rwa Ukabi kuuma Kajiado iria ciumanite na uteti wa mbari. Makiaria hindi ya igongona ria gucokia ngatho ria mubunge wa wodi ya Gitengera, mutongoria o thutha wa mutongoria ni maikitie mugambo iguru ria mugayukano wa atongoria uria ugayukanitie nginya muingi, makiuga no nginya manyitithanie muingi wa bururi. Minister wa maria maturigiceirie Keriako Tobiko ni augite ati mwerekera ucio ti mwega, akiuga ati andu a ruriri ruu matuikite thu o ene. Shida yetu wa Masai ni sisi wenyewe. Hapatani mtu mwingine apate kuliko mwenzako Masai hapate. So, ni vizuri sasa tumeketi hapa sisi viongozi wa Masai. Badala kuongea losho, clans, families, tuzungumze na tuketi kama wa Masai, tuseme tuungane tuwe kitu kimoja. Mubunge wa Kajiado ya Ithũĩro George Sunkuya uria ukoretwo akirutithania wira kwa hakuhi na mubunge wa hau kabere Moses Ole Sakuda kurehe muingi wa kou hamwe neugite ati ruriri rwa Ukabi ni rurabatara kunyitithanio. Sawa, wewe ulikuwa unatoka chama gani? Ile serikali yuko tushikilie, tushikane sisi wote. Kama ni Ferris alishinda tumshikilie. Sakuda uria uma igongona-ini riu ni augite ati ngeithi no cirabatarania utongoria-ini wa ruriri rwa Ukabi guku mubunge wa Kajiado ya irathiro Ferris Tobiko akiuria ruriri rutigane na uteti wa kugayukanio na moe ithenya riu hari kurutithania wira ni undu wa uthii wa nambere wa ruriri. Sasa Raila na Uhuru wameshikana. Pale nipo na ripoti wale yote hapa sisi bado hatushikani. Hiyo ni kazi gani? Naomba tushikane, tufanye kazi ndio Mungu aweze kutubariki. It is very important that we unite the people. It is very important that the Masais will not follow clan leasing. Ona atongoria aria megwikinyitie mwena uyu no marutite ndumiriri ota iyo. Handu-ini ha Kameme TV, Tikagawa-inaina wa Kiarie.